ng video mo.
Maya payabak po ke ko nga na makiramdam, karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngening banalamisa para king biyernes ning kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Ingke katamong kapag masusyan ning banala Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, kura paroko ning parokya ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, king Villa Julita Subdivision, siyudad ning San Fernando, Pampanga. Talakad tamo po bang isadya yung sarili tamo king dalita pamuklat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay magkayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang tinig, tungkuling mahabalag. Buksan ang aming panal, sarili malialan. Tulungan mo ihanap kami ng bagong balay. King lagyuning Papo, ni anak ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutamong Hesu Kristo, akenu lame sa tamong makisulu, yasan ang parating mantabe ke kongan. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at ipanigabuking ginu, ing patawaran ampong pasik na nga nakatamo. Itamongan po, aminan ko, King Dios sa pamamakalulu at kekayo kapatid, ing mi kasala kung bina, king pamisip, pamangamanu ang pamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad, ulinita ipanigapuko, kang Juana Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kekayo kapatid, ingi panalangin niyo kuking Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana, king biye alanganga. Amen. Ginu pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu, Ginoo pakalulu. manalangin tamo. Uy, paming mapakalulu, ding dapat ming kapanisyan, yatad da sana kaya kami ing kapatawaran, ibuklat do sana ring puso mi, king lugod mo, at isadyara kami, para king daratang akapiesta ning pamanyubling mebye. Iti anaduan mi kaya o Diyos, kapaminataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kami itong aning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makinamdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning Henesis. May gitning kaluguran Israel i Jose, kesa karing aliwan ng anak. Uli ning matuwane i Israel, inyang mibetyo i Jose.
Ginawayang imala na makaba takde para kang Jose. Inyang ikit daring kapatad no, king may gitneng kaluguran tataro, kesa king kenu paman karilang mikakapatad, pikasaman de at erane burimang kasabi. Misa na aldo, mintala king sikem ding kapatad ng Jose, ban pastulan ingkawan ng tataro. Nga ng Jacob kang Jose, wari ding kapatad mo, magpastulla, banda ka rin sikem. Penalokya na lang Jose ring kapatad no, at di sana lo ka rin king dotan. Malawot ya pa ikit dane, at bayo ya milapit karelo, apas yan metong daneng patende. Ngarang misabi-sabi, o yan na ing mapaninap, meko keni, patentaya at sakataya iyugse, king talaga. Sabyan tamo ing liklak nening mabangis sa animal, lawan tamo nung nanong kararasan do, ring paninap no. Inyang dimdam ng Ruben iti, pinikwana ning iligtas karelo. Ngano, taya papaten. Sinabi na pang Ruben karelo, king ela patulong daya, nune iyugsera niya mo, king talaga, karin king ilang. At ere sana, panasakitan. Sinabi na iti ban aligtas ni Iose, king gamat ding kapatad no, at abalik ni king tatano. Inyang milapit ni Iose karing kapatad no, likas de ing imalan asusurod no. Itang makabang imalan ang makitakde. At inugsere king alang danom at talaga. Kay bat linukluk na lang mengan. Inyang maglalawe lo, may nakit lang ismailitang abe-abe maglakbe, ibat Gilead, papunta Ehipto. Panyangkap at pabanglu ing kargara karing kamelyo. Kanita nga ng Huda karing kapatad no, nanong apalata mo, nung sakali mang patentaya ing kapatad tamo at ilihim ing pangamatay no? Pisalita niya mo karing Ismailito, at etaya panasakitan, uling kapatad tayo. Laman nening sarili tamong laman. Pekiramdaman de Huda ring kapatad no. Daralan la kanita ring mga lakal ataw median. Sinakere Iose king talaga at pisalire king alagang adwang pulong pirasong pilak karing Ismailito. Tikira neman deti Iose king Ehipto. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Sa kakalingwan, ding malangkeyang depatan. Ing Ginoo pe paratang yang danop king lugal ay ito, at sinira no ing sablang apangando. Dapot tinubod ning makapauna karela Iose, anting ipus, pisalire. Iyo sana kakalingwan, ding malangkeyang depatan. Teni kalada lang bitis no, at pati na ing batal no, aga king ding amano no, meging tutulo. Ing pepatutu, yaing amano ning Ginoo. Iyo sana kakalingwan, ding malangkeyang depatan. Kanita ing ari ning Ehipto pepabulos ni. Ing Panginoon daw ring bansa gewaning malaya. At penibalane king pebale-baleno at talapangasiwa king sablanang bandi. Eyo sana kakalingwan, ding malangkeyang depatan. Parangalan tayo ing maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing ginuman tabaya ke kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king maya pabalita ang pangkang San Mateo. di kaya keka o Ginoo. King panaw na ita, Jesus sinabi na karing mata sa sarsadote at karing makatwaning balen. Pakiramdaman niya ing metong pangtalinhaga at ing metong amena naman ubas king gabuna at bekurane. King kunulkul yang pipaslan king ubas at miyanalakad yang metong atore.
Kebat nanita, peniwala ni karing kasamak na at sakaya minta king mara yung lugar. Inyang miras na ing panauning pupul ubas, tinubod na la ring kayang ipus, bantanggapan da karing kasamak ing partina. Penasakitan dala ring kasamak ring ipus na. Pemalupalo ring metong, pete ring metong, at pemasibas ding metong. Pasibayo mitubod na nena namang aliwapang ipus, ing mikigabon, lalong mas dakal kesa karetang minuna. At makanyan muna maning depat daring kasamak karela. Katatalyan tinubod ni karela ing anak ng lalaki. Nga na, pihong igalang daneman ing anak ko. Dapot inyang ikit da ring kasamak ing anak. Ngarang misabi-sabi, iti ing talapagmana ning peki kasamakan tamo. Tara, patentaya ban akwata mo ing bandina. Inya dekapde, linwalde king mulahan ubas at sakare pete. Nga nang kinutang Jesus, ngeni, nung datangana nala ning mikigabun, nano kaya ing daptana karing kasamak adeta. Ngarang may kibat, sigurado na lang ipapate, ring emaya pataong deta, at ipakikasamak ni ing mulahan ng ubas, karing aliwang makikasamak amunye pupul king panahon akarampatan. Nga ng Jesus karela, pawari aba sa ini kasulatan. Ing batong era buring ring manalakad bali, yung meging batong pamuntok. Dapat na ning ginuiti at pagmulalantamo. Inyangini sasabihan ko kaya kayo, nga ng tinuglong Jesus. Milakoya kaya kayo ing kayarianing Diyos at miyabiya karing taong biyasang papamunga kaniti. Inyang dimdam daring pamuntok daring pari at ding pariseyo, ing talinhagang sinabi ng Jesus, balurang ila ing pamaramdamana. Burideng iparakap, dapot tatakot la karing tao, uling kikilalanan ding metong a profeta i Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bakpuke ko nga. Ing kakatamong pong dalita pakibat, payalala na kikatamo na dapat etala kakalingwan ding gewa na ning Diyos para kikatamo. Bakit? Kasi po muna, nung biyasa kang malikid ka ring gewa na ning apong Ginoo, uluan na ing sakit na ning pamagkandirya. Uli na ning balo mo, ning Diyos, atin niya namang gewang mayap keka. Ita ining kayi ing problema karing taong maririya. Ing karelang focus, ita mong alada. Pero eda akakit, itang atin at gewa na ning Diyos para karela. Anyapin po, iting sasabihan na kekatamo. Dapat itamo po, balo tamong lawin itang gewa na ning Diyos. At itang gewa na, mo basta-basta, nuni makapagmulala. Uling nung lawin me po yung ibanghelyo tamo, He did all the work. Sabi na, yung menanam, yung kinulkul ketang pipaslan, ubas, kebat yapay menalakad karing tori. Na pibabantayan, ban kanta malegwalang akit, detang ubasana. Kaya rin nanita, kanta tamo mulinob at meki kasamak kaya. Kaya pin po, siguro dapat lawin tamo, are we grateful for the graces that we receive? Pota kasi, ing focus tamo mo itang alake katamo, itang emi abye ke katamo. Te, pangadwa pong bagay dapat tamong lawin mo naman, yapin po ini, sana po tamo kakalingwan itang kekatamong individuality. That we were created by God uniquely. Ita po ning kaing metong karing baging akakalingwan tamo. Bakit po? Kasi tambing tamo pong kukumparing sarili tamo, karing aliwang tao. Bakit ya atin niyang makanini, ako ala kong makanini? Simple mo ita. Kasi po unique tamo. Bala mo po,
king pengari. Po, ren pengari pong babae. Nung pong yung pangani mong anak, kalupak manyama niya pong mangan. Po, daragul niya po. Mo naman po pamilitan pang mangan. Sabi mo, wari ka, anak, dakalan mo pa yung nasi mo, kakit mo niya rugun daraguling anak mo. Pero, nung imbunso mo anak, po, medyo pihikan niyang mamangan, po, tingting niya mo, butot balat ni, sigurado pong, mo itang pamilitan ming mangan, subwanan me pa. Putang mamangan niya, ban kanta mo mangan niyang dakal ining anak mo. Ingkutang, buri nang sabyan, mas kaluguraning ima, itang bunso, kesa kitang paane. Uling itang bunso, susubwane, putang mamangan niya. Itang pangane, papaburin niya mo. Uning kay babawal niya pang mamangan, uli na ning masyado ning maragol. Siguro dapat lawin tamo ito. King biyeta mo, sometimes we compare. Ot makanyan. Ot ini alako iya atin niya. Ot makanini ing malalyari king biyet ko. Siguro dapat sabihan tamo king kay katamong sarili, I am unique, so I should not compare. And God's love for me is also unique. Katatalyan, po, ingke katamo pong ibanghelyong hini, sabihan na kay katamo, ita po kanong batong edaburireng manalakad bale, bigla-bigla, yung meging panyulo ka bato. Yung peka importanting bato. Ning kay po, lawin tamo. Kasi po ning kaya kalingwan tamo, anyang lela nga nakatamo ning Diyos, alang panugse kay katamo. Po, alang panugse kay katamo. Anyapin, siguro dapat kutang mo. Potang ing meto nga taong ini, may katulan. Ining taong ini, may buri. Pero at suyo king biye mo, dapat siguro kutang mo, nano ing purpose na ni nga pong Ginoo, o ba't dela ni ing taong ini, king biye ko. Tandaan ng tampuring makatwa sa biyenda, ding ega-naganang tao king biye mo, regalo la. Kasi po, king kamatutuanan, ating tao king biye tamo, aldoldo tamo nga kakit, ning kay may kadkilala tala, pero ino parte ning biye tamo. Lawin nyo naman po, king eskwela. Ning kayo po ating kayong kabatchmate, kakit me, kilala me, pero parte ning biye mo. Po, parte ning biye mo. Alam mo. Pero, atin naman para tao, kasaman me, bubukal kadaya, akit me pa mo, milalako na ka kingke kang ustong pamisi, puling may bugmo na idikdik. Pero, yung makapagtaka, how come this person is part of my life? Siguro po bandang talwi, dapat siguro, kutnangan tayong sarili tamo. Na ano yung payatad ng Diyos kay katamo? What is the purpose of God for this person? Medyo matsura yan pong bagya, ining ka na akong example. Ban kanta mas masanting yang ang intindihan tamo. Nung po may kakaluguran tamo, at ningkayi, ika, palpikapawasan ka. So, papawas ka ang gaking lalam na ning takde mo, at masanting akakit ka rin malan mo. At niyang Pasko, regalwanda kang deodorant. Dapat siguro po, tang tinggap mitang regalo, nisip ka, why am I giving you this gift? O ba't bibiyeke? Palagi ko may mumburi, tangka na akong regalo. Pero, it is something, it tells you something. Baka niyan mo naman kingapong Ginoo. Ning kaya rin taong mo katulan, detang taong balata mo panugse, ila pala ring taong ating buring sabyan kaya katamo. Anya ing Diyos pe paralanala. Kaya ba't ning kaya, ning bagi mo buri, ila ning kaya ring saup kaya katamo. Bala mo po ka ring anak,
eda buring gule, edo buri ding mapait. Pero po, pota pong tumwaka, bandang talwi, realize mo, rin palang kailangan madalas kakanan, detang emo buring kakanan. Ito palang mapait, iya palang maka-saw kingkekang biye. Sana po lawin tamo. Sometimes we go bitter about people, but they are the ones in the end who are the cornerstone. Amen. Kapatading sablang mayap ibat king Diyos, manalangin tamong kaya para karing sablang tamong pamangailangan at ning kailangan ning mabilog ayato. Nga tamong manalangin, Ginu ibiyemi sake ka ing bunga ning mayap ming biye. Ginoo, ibiyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Para king kapulungang katolika, manano na sanang anting ubasaning Ginoo, laganap ya karing sablang bansa at mamungang dakal, abungang mayap, ipanalangin taking Ginoo. Ibiyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi, para ka rin pamuntok ning gobyerno, ing karenang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang meto nga bayong dipunan, amaunlad at payapa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemi sake ka, ing bunga ng mayap ning biyemi, para ka ring daralang kasakitan, remi epektuan king COVID-19, ing karenang pamagdusa, magobra sanang anting pataba, apapamunga ka ring labis-labis sa bunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginu ibiyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta magselus o mangandirya karengaliwa nune magobra tamong lubusan, king sulok amitol duki katamo, kilubning ubasaning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginu ibiyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sabla makayantabi kaniting kaurasan. Ring kapagnasan na paralada ring kikatamong talapakiramdam king radyo at tatapanalbeking online streaming. Kareng miyayaliwang programa ng kikatamong radyo at ring makasubali ng kapagnasan ng radyo ng kikatamong arkidiocesis. At makanyan mo naman ing kapasalamatan king Aldo ng Kiabaitan, Leonora Cabrera, Carolina Asielo, iulino sana, king kayaryan ng maligaya, rin kapatad tamong mayaw na biye, ipanalangin tala, king Ginoo. Ginu ibiyemi sake ka ing Imbunga bunga ng mayap ning biyemi. Igpa, mi paligayan ka nung mamunga king dakal. Iti sana ato paran mi kapamilataning masolumong pamakyagum kang Kristong kaya kang anak aginumi. Amen. Dali tamo po para king pamagsadya karengain. Ayin ko, Diyos ko, ekang tanggapan. Ayin ko, Diyos ko, ekang katulan. Ing pusong sisisi, magpagkumbaba. Ekang tanggapan, ekang patawaran. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong daon matanggap larapaning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapan ay sana ning Ginoo itindaong karenggamat mo, king kapurian po ning kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Ko'y paming milalang isa diamo kaya sanang magmasusi kareting misteryo, at sopan mo kaming mibiyebye king lugod apapasyagda.
Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman tabaya ke kayo. At keka antimurin, Itasyo la rin puso yu. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. Iti karapat dapat ang pom matulid. Tunepin karapat dapat tampong matudid, sukat tampong makakabusing pasalamatan da kaking sablang pinandit at numan ka rin o ginuba na pa. Mayupayang tutuwa talang hanggang Diyos kapamilatan ng Kristong ginumi. Bahalang banwa, bibiyeme ke kami, iting masayang panahon, anunu, pagsadyan ming pagmasusyan ing pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye, kambe na ning mibayong puso ampong kaisipan. Igpa, ipagkalubme ke kami ing espiritu ning malugod, akagalangan ke ka, at kusang luba pamanyuyo, karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila ring maulang may palyari, minye bayong biye ke kami, kapamilatan ng Kristo. Migaganap kilubmi ing larawan ing kekang anak. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, dalit ming ligaya mo alang tuknang ngaming ening pupuri. Pining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pagparalampumi, itugtog ming espiritu mo, anti mong titipang ambon, kareting ayin mi, ban mi pabanalan la, at para ke kami magawalang katawan ampong daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylas ampong kamatayana. Kinwaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikayungan at kananye, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaya ba't nga punan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ang mibubu para kaya kayong pong para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako.
Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinuli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw wakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw wakasani panahon. Inyang gaganakan mi o mapamakалulong ipa, ing kamatayan ang po pampamanyubli ng mebye, darahon mi ake kay ting tinape ning bie, ang po paingkalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan ke kay pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ang pong sumuyo ke ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting metong ning banal na espiritu. Ganakan mi o ing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco a Papa mi. Florentino o obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono at ting sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mo lahat ding sablang mayango na bye, king pakalulo mo, kaya tang masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bye alang angga. Ban kaya benang Nona Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambera rin man mong apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, ampo pa rin sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kakekabaning panahon. Apo riyan ang po nga paligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal na espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o'y panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Bayuta mo makisulo king bangkete ning Eucharistia, ing waganing pamikasut at buglod ning pamisan metong, antimong mikakapatad, abe-abe tamong manalangin, antimong ing tiro na kekatamong Jesus. Isang
Tapos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Bahan king kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati kim pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninaya ng pong pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling ke ka ing keryan at ting kayo payanan po nindigaya manggaman king alananga. O Diyos ay paming ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babaligdan ni kaming kasalanan, naipansinan ming kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mi ang pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Kapayapaning ginuman, tabi sa kapilan man ke kayo. At ke ka antimurin. Kapatad, yang pangtayak ing metong at metong intanda ning pamikasut ng pong kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, kinasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, sa milalako, kinasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, sa milalako, kinasalanan niya. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung bilalakoking kasalanan ng yato, noon na rin mayawos king apuna ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap ke ka, dapat yekas mi nga mano mo kumayap na ako. Manlamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw, manginig man sa takot, masindakin mong puso, magulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot. Kapiling mo, akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito
asin mong totoo, tunay mong pagkatao. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayin da kayong king pamangadikan iting dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banal na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era katanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko, kakaulan da kabala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka, emo sana'y paintulot ka pinanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy pabing malugod, alilan mo sana iting komunyon ding ke kaming biye, man lalong maging tapat at apagdulapan ing kaligtasan na pangako na. Itiadwan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabaya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos, singipa. Poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, banluguran at suywan ing Ginoo. Salamat King Dios. O hinduming dirhen kekeng patulungan, ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, aring sablang dalan. Ning baryo sa puro karing kamalengan, agad menatini ing katahimikan. Ning sablang bisam manampong bimbisitas, akit ang delawan, o Birhen kamaslang, tinganggang emalempig na lamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpantayanan, niyunlad, milagnahin pa mi kalugod, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam aking kekeng yahabus, iligtas mo ikabus, ing sablang tuksuan maron, ibiebuing ketang lunos, panalangin mo